everyone, welcome back to my channel and thank you so much for joining me. Arbulelenga izingane zesithembu, arbulelenga Mpumelelo and Vuyogasi. Bathong ke bone le complainer ke sa gopola gore ke mang o ba complainer a bolela gore go ba le ngwana le motho ga se gore motho o go nyetše. Ke a kwešiša gabotsebotse nna se be ke se bolela beile go bolela maikutlo a ka mokgwa e leng gore ke dikwa ka yona ka taba ya Mpumelelo le Vuyo. Ga se gore ke emelela Vuyo ke blame Mpumelelo, ke bona o kare go ya ka nna ke bona o kare Mpumelelo o wrong, o dutše le Vuyo 5 years gomme o sa bolela gore yena wa mo assessa. Ene gape ke tseba gabotse gore taba gore o be le ngwana le motho ga e re gore wena gore motho officially ke monna gago ebile o tlo go nyala a rata a sa rate. Ge e le gore ga a rate go go nyala o tlo kgaogana le wena. Jwale taba ya Vuyo nna ke sa dumelana go ya ka mmono ka ke sa dumelana le yona gore ge e le gore Mpumelelo o sa tšwela pele o mo kweša bohloko ka gobane o bolela gore Mpumelelo o tšwela pele ka go mo kweša bohloko ya mo hlokomeza kakhulu ebile ke re for nna ke bona e le gore o tshwanetse gore a no tšwela pele a sepele ka gobane Mpumelelo a se ikemišetša gore a change ka se sebaka. Ke bone ge a bolela le batswadi bale a sega before e tlo bolela gomme ba Mseleku yena o ba dumela a iša hlogo go nnefa sa re yes se Mpumelelo a se bolelang ke nnete. Go kwagala gore Vuyo ga dumelane le gore Mpumelelo a ka nyala mosadi o mongwe a ka tsena ka gare ga Isthembu. So Mpumelelo o bone gore a skebe ya monyala as a first wife ka ge e le gore o tlo mo fa bothata kwa pele and yena o nyakwa ga Isthembu, o nyako tsoša lapa la ga Mseleku. Jwale Vuyo o re wa kwešiša seo o na le sekwele o rata monna gagwe empa ga tsebe. Jwale ke re ge e le gore Vuyo yena o bona e le gore o nyaka monno e leng gore kwa gagwe a nnoši o tlo gapeletša gore a kgaogane le Mpumelelo ka ge e le gore Mpumelelo ke monna wa Sthembu, o nyaka go aga Sthembu sa gago, o nyaka go ba le bana, o nyaka go ba le basadi, ga a nyake gore a ratane le girlfriend e tee. O nyaka go nyala a be ka metseng ya gagwe a dire be le metse e itseng gomme batho ba bofeletše le gore ke official basadi ba gagwe. Mola e le gore Vuyo yena ga a dumele go tsena ka gare ga Isthembu, o a laola nako nngwe Mpumelelo ga mmotša gore tirelo o dirileng o mmotša gore sekebe wa ntsentšha ka gare ga dilo tšeo e le gore Mpumelelo yena o tsentšha jwang mosadi o mongwe ka gare ga ditaba tše dingwe. O tlo solva jwang ditaba tša mosadi o mongwe wena o le mosadi mola e le gore le tlhakanetše monna? Yena o tshwanetše gore ge e le gore tirelo o mo fa bothata a tsamaye go nyaka di-advice go mmago goba go papa go Mseleku goba go ba bang ba tsebang ka ga Sthembu ka gobane bana ba le ga ba tsebe seo ka ga Sthembu. Ge ba šetše ba ele o mongwe a etle o seba o ka mo o a etlo bolela o ka mo e tlo feletša le bothata ka gobane tšetši le leng gore ga ba kwane gabotse ba tlo go gapeletša gore ba bolele gore wene ka nako tša gore le gore o kile wa dira so o kile wa dira so e sa le ba banyane batho bale a gona le gore ba ka se bolele se leng gore Mpumelelo o kile a ba botša e le gore o itebetše go bolela gona o tlo bolela mara gore ba solve dilo tše leng gore ba tla ba kopana le tšona a ke dumelela le yona gore a dire ka ona mokgwa. A be ke bona gore Mpumelelo o kare o hloriša ngwana batho mo kweša bohloko ka ge e le gore Vuyo o begezetše 5 years a tepotša gore Mpumelelo o tlo mo nyala, o tlo mo dira first wife mara ba bolela gore e ka se kgonagale ka ge e le gore culture ga e dumelane le seo and then gape ba re Vuyo ga a dumele gore Mpumelelo a ka ga Sthembu a ka ba le basadi ba bantši ba e leng gore o nyaka go ba le bona.
Lerato le boima, lerato a le na le mahlo. Vuyo o bontšha e le gore o sa rata Mpumelelo le ge e le gore Mpumelelo ga a sa nyaka gore e be mosadi wa mathomo ka ge e le gore o bona e le gore o mo rata ga kudu ebile o na le sekhwele ga a dumele gore a ka mo shera le basadi ba bangwe. Jalo Vuyo o sa rata Mpumelelo ke bona e le gore o tlo dira ditaba tša mma yene taba tša gore a ratane le Mpumelelo ka saeteng gomme batswadi ba sa tsebe gore bona ba sa tšwela pele ba sa ratana le ge e le gore o bolela gore batswadi ba gago ba bona o ka re Mpumelelo o bapala ka yena o mo dira ntwa go bapadiša kore a ba bone o ka re Mpumelelo o na le lerato go yena gomme yena o bona e le gore o rata Mpumelelo wa mo rata ene ebile o bekesetše sebaka se se telele o ba ipotša gore Mpumelelo o tlo tšhentšha ka dilo tše e leng gore di mo kweša bohloko mo bophelong ba gagwe. Ba Moseleku o botšišitše Mpumelelo gore e ka ba e le gore before wena o e tlo bolela le nna le mmago ka taba ya gore wena o nyaka go nyala mosadi o mo jwang o ile wa boledišana le Vuyo na le family ya Vuyo le yona e complaina gore o ka ya go National TV wa bolela in front of everyone gore wena o nyaka Ijiji o senke wa boledišana le Vuyo ke eng o ka dira taba mogote o ka gobane seo se dirileng se kwešitše ngwana rena bohloko go kaone ge nkebe le gore o boledišane le yena pele ka morago ga moo wa tla wa kgona o tšwela pele ka yona plan eo ya gago. Family ya Vuyo ga kudu-kudu e be e se na le molomo ka ge e le gore ba bona gore Mpumelelo le Vuyo ba ratana eno ba e le gore go na le di-challenge tša East-Tempo ka mogare ga tšona mara bona go ya ka bona family ile ba bona e le gore Vuyo ga a swanela gore a ratane le Mpumelelo ka ge e le gore o tlo phela le gore o kwele bohloko ka mo Vuyo kasi o bontšha e le gore o sa rata Mpumelelo ke yena ke sa kwešišeng gabotsebotse gore o sa rata Vuyo na mara Vuyo wa bontšha gore o sa mo rata gabotse mohlomongwe e ka be e le gore batho ba ratana eno ba e le gore ga ba kwane ka taba ya East-Tempo. Mpumelelo o nyaka go aga East-Tempo Vuyo yena ga a nyake go shera monna gagwe le mosadi o mongwe so ba re ka ge e le gore ga a nyake go shera le motho o tla beiwa kwa moragonyana ka gore ga a nyake go ba a ka se be number 1 e le gore wa boulela ka taba ya East-Tempo jwale ke re Mpumelelo ga a dire gabotse ka ge e le gore Maqele o be a sa dumele gore Tempo se be gona yena le ba re ke mmaeng I forgot gore ke Masaole be ba sa dumellane le Baba Mseleku mara Baba Mseleku feleditše le gore wa monyala yena Maqele ebile Tempo se a dumelega ka gare ga motse ya gago jwale go ra gore yena Mpumelelo o swanetše gore a dule le papa go fase a mmotšiše gore o feleletše o na le basadi ba bantšintši so o kgonne jwang ke dire jwang gore ke be le family ya ga Mseleku e gole go be le basadi ba bantši ka mogare ga yona le ge e le gore mosadi ya mathomo ga a dumele ga nyale Vuyo as a first wife a mo gapeletše go swana le ka mokgwa e leng gore Baba Mseleku o kgonne go gapeletša yena Maqele le ge e le gore taba go shera monna e bontšha e le gore ke bothata ge go šala go lla Maqele basadi ba le ka mokana ba e kwa bohloko ge monna a tliša mosadi o mongwe e obvious le Vuyo ba tlo kwa bohloko ka mokana ga bona ka gore a gona le mosadi e leng gore ga ya go bona treata ke monna ga go specially go ya ka nna ke tšona tšeo tša Izingane Tempo. Thank you so much for watching. Please don't forget to like, comment and subscribe. Lerato ke leo. Tada!